یاسمین در کجا میگردی؟ ва баёча ҷон гандума барои суманак овардам барои тозакунӣ. گندم رو بچم باید تازه کنیم تو سبزه خوب برایت. کنی янгоата دعوت کن یک دیده برایت چه؟ келино ой келино биёин гандума тоза кунем барои суманак. биёин бишинем тоза кунем барои суманак. ӯ сол ами истифода бурдем барои суманак не ки сабзаи хуб шуд. میگویم که در سمنک اگر آرد گندمی هم استفاده برند شیرین‌تر میآید چون آردها هستند آرد آسیابی آبی بعد آردهایی هستند که در آسیابی برقی آماده میشوند و آرد گندمی نسبتا شیرین‌تر میآید. дар қадим ҳам хеле мекардан ё ки ба усули дигар мекардан. ягон фарқият дошт ё не? بله در قدیم بعد از سبزه شدن طریق غور میگویند شاید در منطقه تاجیکستان نام‌های گوناگون باشد. امروز است اسباب‌های الکترونیک قیمه کنه که از طریق آن میتوانند سبزه را گذرانند. یاسمین دخترم گندم‌ها الکی تازه شدن برای بیگاه مهمان میشود. حولی‌ها را تازه کنید، آینه‌های تریزه‌ها را نیز پاک کنید. кӯдакону наврасон бо рӯҳи болида дар омодасозии ҷашн саҳм мегирифтанд. модарон бо муҳаббат дастархони идонаро меороянд ва калонсолон бо дуоҳои нек аз фарорасии соли нави аҷдодӣ истиқбол менамоянд. имрӯз дар ин макон ҳама бо омади баҳор аз эҳёи табиат ва аз оғози рӯзҳои неку пурфайз шодӣ мекунанд, зеро наврӯз на танҳо ҷашни баҳор балки ҷашни дӯстиву ваҳдат, меҳру муҳаббат ва оғози умедҳои нав аст. дар як гӯша оростани дастархон ва хони наврӯзӣ яке аз суннатҳои қадимӣ ва хеле зебои мардуми тоҷик ба шумор меравад. дар айёми ҷашни наврӯз ҳар хонадон кӯшиш менамояд ки дастархони идонаи худро бо нияти нек, муҳаббат ва эҳтиром ба расму оинҳои ниёгон ороста намояд.